Nama ka jingjin lei jong drok hapo ka jala hakini kisingi ki ba menta na kaliang jong ka sang HYC sang kemi hapo ka jingalam u presiden barang ba jong ka Robert John Karjarin kilalek bania kendu yau DGP jong ka jala bania pleu jumut kumno bandra dingkong yau drok hapo ka jala haba jengkran na kaliang jong Robert John ulaong bakinya trailang rengkat-rengkat bat ka Social Welfare Department kumjuro bat ka Education Department ban pensngutu syusyu yaki kon sambla kumno bakin light na ka jengkerni yau drok badula kerparo yaki borsnong bakinya trailang rengkat-rengkat bat ki bor pulit banwanra yaka syongsok syongsan jong ki ba hapo ka jala na kaliang udiji ulaya thu baka nakle police hakili ki sistem tam kalala ban break it record jong sanpo to di sistem hakabri bat ka jingyo kem ye ki docs ulaya thu ru ba kilaya chakmat hakaban don ketuka preventive measure lane kata ka jing don kam lese ban kem no lupa ye ti gibreu ki bala kerni hakane ka jing didrok hakane jing didrok nakaba don ketuka advisory board kan longkum ka preventive measure ya kaba hab man kem namar ba kilal kerni akan hajing di drop de kum kita ulai tu batu la penting ru hangi ba kum ba long mata ka anti narcotic cell jong ka police department ka long machine kia ba ne kam but u la ongru ni bala nang yo kinu ki information mi de bane trilang but police but kadon kam ka jing terpat nak leng sengru ba pabri bo drop ni don kam bane teli kum ke jala kawai kusur nobli nginom la benda ai la jong kusur nobli kani gedi ketma ka banta ya borok kinong sel jika fil jongi ka sengru kolong ba ha bri bo udrox jadi benda trilang bat social welfare department jadi benda trilang bat education department pententu ya ki samla ke jongi bat kumju ru ha bri bat ka jingkiam ya kini ki bawan le business ya une umar ko siu umar jing siu don kam benda trilang bat ki rabak senong idon kam bana trilang bat bor kulit nang bangin la ban pat kong yak ni jing snu ko balasar aka celah